هم بيتنين ججاها نبي محمد عليه الصلاة والسلام ورث سيرو سنين دينير وقلنا من التناوين قرآن من ولي كافس جين أروقا قرما تناي سنين يا كاس موقع جه قرآن umar تنو موجود تو كذا أنا بعديس قرما ده قرآن أجا بعديس قرما أنا قرآن ما كنا بيجي قرما أنا بعدي جو الفلسفة كبو كنا بيجي وان قرآن جه كنا orang kaji nabi lagi orang itu mana itu betul ada kelesa mana tertib kelesa itu betul orang namni laptop demo afura bapa tu tetap masih ya orang itu dia ada umum ini mana yoro bisa demi boleh makan berapa sih bisa demi boleh makan itu fade akasmati alakate orang dia misalnya tadi mana jadi nabi على قاسم قرف ولدي جربته فرصل قرفه لفيه تجرى لفيه تفعل من ربي نوصل قرد وقت قرد تدود الناس إذا قرآن وندافود التفسيسة إنسي خفا بجماس جن الليل والذين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله وصار جن في إنس ولقلب فقي قرآن أتنا نفدوا في دون الدنيا ججانا تكانا بمراجع جيتو تكانا ميعدي في ذا قبلتو وفردوا في جن ميبينيكو nama abdi butuh firman Allah cakapnya jinni fiisi walinya Al-Quran akan Muhammad fiqih Hanafiya takkan nama raja dia cakap takau nama dibalik berarti abdi butuh asal nama butuh apa semua kasih jinni fiisi nasallallahu walinya tadi hemfit tadi ada waktu jarak Quran mengatakan jarak berapa boleh juga boleh cakap salah sedikit jarak ini لو جاءنا نبيان بالا جنة بينسين قرآن تسين الدين قرآن معجزة عفت وقاجل محمد جارة وليشنا فارس يقول لك لا تبقوا جنة بينسين يقول لله ولا جارة وليشنا فارس يقول إساني فكي قرآن أنا مدي أنا دي أتفي لنا انجل فوتوا الله عمري هفته غير جانتا دي أمان تقرأت بولي قدر سيسا ججا إسا دينيس معنى إنك بردونيس وعمد داوي إنسان المسوان إننا ما اتحاجة إلمنا ما تفايداك كتاب القرآن أيها النساء أواصل بلان برد الله كتاب أمنتي يعني ابتعامنا كتاب القرآن يعني ابتعامنا يوم هركا أواسا سيني وديما بلان مالي فرمان الفجور كتاب القرآن إلا قرآن مالي قرآني لك لم يتلو تكاشي أنه وانا ترينا سنجي لك أمن توفى بلا كيستي جارب لجاه بلد جارب لجاه بلد لك كتابي هركا نماسيني فكم يبقى كتاب أدنواغا قبل لي وإنسي ساني كتاب أنت مسجد في قبل يتبانا نبي مسلمة ولد في مسجد بابو قبل مسجد منظور على الحمد لله Alhamdulillah kami di masjid yang berada di bulan wallah hati bapak kita nak menjumpu sunnah apa ini ada kita ini hadis apa ini orang kita lagi kami di masjid untuk mahir mengambil kami mereka ia tak ada yang tengok tapi muslimah atau muslimah begitu muslimah salat apa tidak salat sendiri akan Islam syariat rafilat nabiyat wallah Mane Baba Hujan, Baba Iskandar Sadis Yadidi, Mazhab kalian berbisina dan Baba Ramadan. Mazhab ni boleh, yo hawas ni malam tu bising. Rakko individu tu lokuk bapa. Faedah ini adalah satu surah.
يمكن أن يكون القرآن شيخ مسلم هذا سيدي تكا ركون حواسا دي شيخ مسلم هذا كتاب بلدا يوتي بنا ولا تربيه الدنيا يلقون ركون ما جنيتن ركون حواسا بنا يقول كتاب إنسان حواسي بسمع حواسي مسلمان وينك في بسمع كتاب إنسان بيركاتوا جارا ولا يعرف ولا كتاب نفجه في الكامل ناوما يا في الكامل ناوما كامل ناوما لما يتأكد في الكم والمدنيتي على المدنيتي بقى على المدنيتي فرنسا سيشبي أبوتي أمانتي كلنا أمانتي يتعلم أكيد ولدي جدي ولا نادي سبب الكتاب البيسو تيجي تبيسه Tugaba nama apa nugas, bapa rumah ada tugaba. Kita apa bala? Rakro ini fitur faida apa satu berlala, akah namu berlala untuk bisa. Loti ko kisi ni Quran ada namu untuk bisa boleh deh seperti saja. Untuk bisa korek dalala kesa, apalagi yang sedang berumur Quran atau Quran ini diberi lain, lalu itu fikir. Quran ada dengan lalu. Orang ini berbuat itu, dalam kita berbuat. Orang itu bang, jumpa sebang. Wan ini mungkin tidak bukan. Angkat dan tinggi dia pergi ke sana. Orang ini kajian lo. Wanita ada itu. Kampuran nanti, bagaimana Quran ini ada beri beri jadi kamu jujur. Bagaimana Quran itu ada beri wanita kampuran nanti juga. Bagaimana kamu tambahan itu benda beri Quran ini bagi kita ayat yang Allah. Hasa fakirnya berdaya seperti jejak dengan faedah dari jejak nama bila nama seperti apa namanya kabila itu. Quran ini menurut dunia butuh pada formata dunia dalamnya. Wahyu dari seperti formata. Bahawa mana hati dia pula kini mas. Wahyu dia juga. Kita apa isani orang isani berkati ilmu Quran itu bisa. Istilahnya jangan sih seperti itu. Nanti Muslim ini Quran adalah pelajaran berkaitan dengan cara Islam yang lagi. Kamu Muslim ini anak tanawahnya itu apa? Dunia apa kisah kita nak kisah tu apa? Muslim ni, nanti Muslim antara orang ni antara kita ni boleh berkongsi. Wah, antara kita Salman ni, Muslim ni dia apa tadi masa? Quran nak cakap kita, Quran ni apa dia? Quran ni apa dia? Orang kata je Quran ni, alhamdulillah, mana Muslim apa dia? Mana nama Muslim antara ini lagi lagi? Dari sana mau bisa je. Lakin gari doifat kita terjadi. Kita tiga amanah Islam apa dah? Quran itu bisa, sirah itu bisa. Quran itu je. Kamu Muslim apa ini? Idan Quran ni nama Muslim ini mana isah kisah tiada ini bisa. Faedah kamu. Tapi berbasis Malaya Nuhi. Faedah tu apa ngomong? Quran ada di sana. Ifis, orang kan Quran ni orang muka ni, orang di mana muka ni. Quran ada barat tu di dalam pun, dalam tu dia di tu gitu. Barat tu dia di dalam pun, dalam kan. Ada muka cina dalam dia dalam tu ada apa tu dalam mami. Tujuh kami siapa? Tujuh kami siapa? Angkat cik dalam desa. Orang ada berapa? Orang ada besok apa? Apa ada dia ikut dan dia tak ada orang. Apa nama beta? Apa nama beta? English beta? Apa Somali beta? Kita itu. Namni amma
yeroo wajjin deemuu barbaachisa. Namni eeggatu jiru alaata. Ififtuutu si barbaachisa. Ifi deemtee rakkattee dubbistee ana waan hundi nu laafee bareedu. Wanni irra ta'e jiru irruu yoo sirreessi jiraatu malee ana meeshaa jiraatu. Irruun takka. Sagalee dhaggeeffatu dandeessaa. Sagalee dhaggeeffatu dandeessa. Proogiraamii fi qabattee ana bisiin qabu. Tasheenii si barsiisu sheekaan si qabu. Proogiraamii sheekaa gubbaa takkaafatu ni dandeessa. Hin dandeessi. Yoo nu nama xiqqoo takka muratte immoo quraana santoommaa ta'ee kun jira. Afaan ati beeku. Afaan Oromoo beekunno, afaan Amaaraa beekunno, afaan Somaalee yoo dandeesse immoo afaan Oromoo biraatillee akkasumatti afaan Afrikaa kana hundatti eegamee jira. Sawaayii ni dandeessu. Dhaggeeffattee hanqa feete dhaggeeffattee bakka dadhabdeetti firraa gattuudhaaf dhaamsuu dandeessi. Dirqattee kunaas duwidee raahaa fudhattee ammas itti tuqatu dandeessi. Alhamdulillah. Sagalee si dhalaasisu akkasii jira. Amaanaa si akkasii jira. Yoo dubbisuu dandeesses akkasii jira ammas. Yoo qubee dubbisuu dandeesses sagalee si dhalaasisus kan hiikama si dhalaasisus kitaaba yoo feetes akkasii jiru. Arra namni tokko wallaalaan musliin qabu wallaalaa jechuun musliin hin jiru. Waa hundi barnoonni amma silaa ammayyaadhaa walii jiree hundinuu rabbiin akka musliin irraa buusuuf jedhu. Dur namni waan katabu katabatte hin dubbisu. Arra ijoolleen xiqqishoon amata kudha tokko waan afaan isiitiin barreeffame bira kuttee waan afaan ormaatiin barreeffame dubbisu. Akkasuma akkasii arra zamanni zamanalaatiin akka biyya kanaatti akkasii zamana barnoonni babal'ate magaalaa osoo ta'in baadiyyaa ilmaan mootota osoo ta'in ilmaan miskiinaa hunda bireeti. Idan wallaala ani beeku addiin hin beeku taana jiru. Sheekha na barsiisuun dhufini maa kitaaba bitateen si ijaarame. Maa bitatee dubbisin, maa kitaaba lorin, maa nibooriin lorin si ijaarame. Tiifii banaa waan biraa jaabastu. Fili banaan. Zeena jettee waan addaa jala deemaa ooltu. Maa waan si fayyada addunyaa teetii fi akhiraa teetii si fayyada. Maa jala deemtee ilaali. Maa sani. Taharaa salaataa maan barate maan taati salaata maan barate amriitiin maan barate waan biraatu tokko si qabu. Maqaa warra kubbaa taphatu guutuu beeku waan si ajaa'ibsiisa. Warra boksii mortumuu maqaa isaanii guutuu beeku. Warra fiigichaa guutuu beeku. Laakiin eessarraa barte waan kana? Obboleessaneeti adeemii si dalee warra danda'eetii jedhamu. Akkamitti baruu dandeessi? Miidiyaan nama Biraazilii fi Faransaa fi Ingilizii fi Ispeenii fi Morookoo fi Gibxi irraa badde wani diin irraa akkamitti barachuu danda'a? Akkamitti barachuu danda'a? Seenaa hedduu qabda yoo si haasa'is. Kitaaba seenaatiin dubbisee maa kitaaba diin keetii maan dubbisin? Yoo diinitti immoo duwwa bakka amantaa duwwa seenaa hedduu sammuu keessaa qabda. Ta mootummaan dabranii nama miidhamee fi hamiidhee fi hunda seenaan mataa si guutu. Laakiin amrii diin keetii hoggaa gaafatamtee jiru. Xaharaa sirriitti hin beeku. Misliqumee jira qaamata jahaatam salaatu masalaanii sana guddatu qeebala. Maali? Sila wallaalaan dalagu jechu. Hatahaara deetaa hatahaaraan isaa sirrii hin jirre duwwaadhaan beekaa tan. Nafsii teenyetti adeemu. Arra musliitiin jirtu wallaala. Yeroo ammadiin namuu firaasha irra taa'ee diin baruu danda'u irratti sheenitti gaafatamu darasnichitti gaafatamu jiru beekaa. Isin ammoo booda sheekanii fi darasoota ibidda nyaanni eegdanii fi numbarsi eegdanii
انجر والناس الرأس نتائه من مرد الكمال دين ببلتي في ربطي والجيت دين تي في ملكتي في كما دين مغاير كاكب دوك وجلن أنا رد الكمال أمنتان سد فوقف كتقافة مسيح سد فته إذا تكسد فته خلاص في يديك في تقرأ موبايلات في تقرأ ميديات في تقرأ شيء عملوتي درست عملوتي سد فتان سيدا بيقول لنا رد الكمال كنا واقعي يدي حجرة مسيدا بالكمال بالكمال سيدا بولتي دور ربين أنبياء وفاني وحيون أرمو وحي جرمية كان سدفت بيسيزني أجيني جرمية كان سدفاتي موبايل में लगा से रखा टीवी मना के लगा से रखा मीडिया में चला सब मीडिया इस्लाम आस्ते अब गैर दीन इस्लाम तो पत्रियों तो आती गैर बिराजी और तो इन्हें नमस्ते गैर से कैसे नम चौको गत्ताया सिले वैसी सुचितिले मदद वैसे तिले मुझे कमी की उचर लकी वन्नी सन्मान कर लेकिन को कैसे न त्यागते हो यते आदि देवते बरत में सिर दिरका बक्का नमनी नर रगले नजीरा यते अदुति देवते बरत में दिरका साहबा रसूला अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस तो कोई चाम नबादी गालन यानी abang tu hadis abang tu hadis abang tu kuma abang baca galat di dia ada hadis tu illa habiballah illa ini syekh Abdul Razak jadi kita ni tujuh injuru dan mami if dia ni tiba dia di syekh ni kita tu bahasa injuru wali nama terakhir ni kami lagi abdullah sir kijiba ati tu buka kapan dia namni sir rahe marfe ko damu ini sir ali tu sujud ini tu jam sahini ini tu jam apa tu buka ni wallahi tu buka wallahi demi baratu di sana berkam wali tiap tiwan dua jam di sana demi di foto di sana berkam itu dari din kenya demo kam din kenya wati nasa sukam din kenya wati sagale wasule batu kam jiru kenya yo din kenya wati fit wan tu bis wan jakas wan da kayfa tu kaysa wala unda kaysa yo din kenya wati fit da jara kenya asala dubisu wan sifayya da dubisu jakasun da wan sifayya da jakas la ta wan sifayya da wala dunia dia tidak sifayya da adra dia tidak sifayya da Rabbi amun nisuk jiyo rahman ya tujuh amalnya Rabbi amun nisuk dari bapa kerja namanya agar kerja apa dari bapa kerja stasiun mana ayat kalbi desa dunia kan dia bisa ada wang kalau dia ada kan dia bisa dari jadi dunia ni dunia itu kaisa lakat itu kaisa simpel lakat dunia hidup tak akhirat bin wala dunia dalam dunia akhirat apa akhirat dunia dalam dunia tahu wallahi namni rabbina kafir pada dunia par berhati boleh selalu cakap jannah akhirat ega tak kelambutan tak kagetnya juga tak kagetan ada kagetnya tak kaget juga tak kagetan kontrolnya dia akhirat apa ya Rabbi akhirat namanya sih akhirat namanya sih ambiya uji muhas ya Rabbi ambiya uji kayu jadi amalnya Nabi Muhammad jadi amalnya Nabi Isa jadi amalnya Nabi Musa jadi amalnya Dawud Sulaiman Ibrahim jadi amalnya ya Rabbi umat berbagai lagapan apoti gari tahu lagapan apoti fakirnya tahu lagapan ya Rabbi bisa uji muhas ya Rabbi bisa menjadi muhas bisa uji kan fakir